irakari abantu. Sky TV irakari abantu mwana wanje ori kutureba aho ruhona muri bwa Sky TV age program kandi nubageta okubiri akoraje Edwin na standing info abaho Paulo the political surgeon kusaba twakira mwana wanje mwazi yo gumwenu gwizo byo kubanza kandi utayisa abantu babashija bingi abambi benta bamanyirire kunka mwiniza kubishana nabo indeba buri umwajwire erangi itakushana ya mutahiwe buri umwe nareba atakushana mutahiwe kantandikire ahari mwana wanje Amonero Barema ayesga kandi ogu ni National Secretary for Works ahabwa FDC kunka mwino irizoba yatera mu bibiri ni mwaka ka National Unity Platform ngira ahihi ku sharidiro mushuti nce canje umwami Amonero Barema twakwakira yebare kwija bamusiya abantu tureba babare mnonga moderator amazina nira kankaburijo ayisgoma Amonero Barema nzaro ya Karamurani ngoma Kabura Town Council Rwampara East Constituency Rwampara District kandi proud supporter of FDC kandi omwebembezi omukibina nico chumwe the Secretary for Works ekikutuma naba member wa National Delegates Conference and the member of the National Council and the NEC kandi kara ya ready yesga utakagire nombe gombe chimangu ihangara mukara ya red ekumanyisa brotherhood. Okay. So kuzwara actually mtuina wile mogo wa yero ntoto basa kuba turi yamuramu because na fraga muyero na red twakwakira nite chibinerum twakwakira umwami kanyendeza bare ba program ejo kubiri okutureba kurungi fact nabahurukiza ba radio 5 yebere mnonga umwami Barema Amoni kandi wa FDC wene umwami mugiz Jonan National Unity Platform Coordinator Kazo District, a young man with a dark color and very well dressed in both colors, ineyo green kana ineyo blue ibintu no futatu bigenda kumanitozo kugiye yajwara ya red kandi no ya hansa yajwara ya blue kata naka green twakwakira sebo yabare yakasa program nyina kushemerwa nashemerwa nabagenzi banyu kunaka nabo kandi kike kingi nkinira bakutureba kuba nibatureba tumanya ngo baranitwe tukiri kigenderwa cyo kombeka yangari yitu cyo kutambuza tukarwe turukurga nyabone ndagakazo kandi ndikordineta wanu aba district ejo ekigombe kitu echabantu bakire mu bwinji okukazo namwe no batireho TV ibenda kurebira kari yabo bwe mutegereze Western sa chaguranyi bariyo naza kugira second phase twakwakira umwami Jonan kandi tuga ni manyangwa abantu bakazo uko mungari uko amazina gakazo nuganshimeza mnongo hariye ngari hariyo Rwiji hariyo nswere hariyo ngebe hariyo ntaburi dusayo tubona okay twakwakira umwami Kamagara Godfrey kandi tugumusini ya NRM media activist kandi district councilor wa Kagongo town council division mu district Ibanda kandi no muntu wo mugambi w'amani yanagamba ni bonoza kurura no yiskamu NRM senior activist kandi jawe tine kiyazwanziyamo uhireho yero onre twakwakira mwami senior Kamagara webare bwanakoraje Godwin kandi ntangire bagenzi banje binyina pano amboza Sky TV nimwe bareba Sky TV mwena ni sabangwe sajure mu cyusyo oburumi mwona mboreka Sky TV okubira program amazina nira kan Kamagara good friend councilor district nizo cy'abantu bakagongo division umushinje kuri ya district Ibanda kandi ndisimye na media activist akoba activism ejinje mazimo bwe buringwa since 2006
I'm still pushing on, and we have achieved more, and we are still pushing on with the ideology. Nisima abantu bacu rubura bunsi birizoberi activities zetu twakora yoko riye na no kugumiza mu pushing ideology ya NRM mwebare munonga umucyara Joy Katafire abo muri Kashonji ni muri umurebe wa Sky TV umnywana wanje urukunga abantu mu ihangomu na no kubunzi ingeri ya movement ne government ekori y'abantu ukitinsa Robert Wakandare Msima munonga director wa mobilization no mu ihanga Jane Bareke finance controller Rengo rwihanga nabandi abariyumba kwe mu yamani umnywana wanje Paul Katwiye muri Mbararomu senior mobilizer wa MK movement really Msime muri umukora umnywana wanje Baramu Bargahari atenye Dr. Ukitinsa Asaf Weshera abantu abumba kuri mu mahanga munonga kandi cyubasimeramo ukitinsa bona bibo Michael Mawanda tubasima munonga mwe bari munonga abanyibanda mwena abari ba Sky TV district ankore sub region mwena kandi isime bwana kwa agenda nababire amanda bitwe twinara bagenye garden zabo mu rwizwera press conference yabire Sky TV mukazwekera turi kugezaho kureba activities ezi MK movement yone pushinga umwihango umuntu kugera ngo really umwebembezo yanga president kwa kubana humara ninga eje cyabo stand by generator itwenkanira mu twetebekanise yazo ikizo cyo bunyamaye akazwara icya civilian delegates conference seki nek byasta matukazo mu delegates conference bakororo oba umurwehero ari turaze hona bamwe ndosinga akakwate nkasi ya NRM akaba drive baba tamwe ndosira njaje kwate steering ya NRM akamuzenyuma so at least msimu yari nakora nka special operations y'umuntu yanga presidential advisor on special operations disarmament policy yari nakora matembaga Uganda kudisaminga ababine mbundu bukuzibisaba kuzambuza inte z'abantu nebindi okweza abantu projects emyani obutunda byahi nebindi uko no kugezesa so no kugezesa so ruya into basima munonga kandi taronkwanga nkundo umwana wawe so yabara mutabanu wa president na wayi no busobozi nkuko isamateka we Uganda rigamba constitution ko haya narabwe bembezika abantu kuko n'umuntu yagera atanaza atumutabani isamateka nene mperezo buyinza haya narabana kandi insima bari yumba tureba ukitinsa una revenue from hesi mwebari na no ukitinsa bakashaba Christopher director thanks so much for this innovation we were not pushing my ideology ya government kujanga by 2040 abihagiye impindo mu yango mwebari munonga kabere mnonga umwami kamagara honorable kandi ogwe ibyayigamba no yigambira ukwiyaho banyangu amona ryona naje tumishati tukayagamba MK movement ipaka yagamba Museveni okay cyo tureka tubanze ariyo kacho dakauri kanya amona wanyu utamundeza umwami mishaki honorable mishaki kagamba nyasigata kagamba nyasiga mishaki kandi ogo narga umuri Kirhura kandi ogo ni political analyst we nabasa kubari NRM ninga tagirmu konkawe inagira ngo we nayenda ikintu kucyanalizinga nko kukiri nambwe nti yajwara kijwaro cyone kikoreka numwere ariyaho nko yarigira umunda yishe twakwakira umwamisha nakushemera warakora genda bagenzi banje bapanuriso bagenzi banje ndora muco kusima Sky TV na radio ndide kuguma muri irakari y'abantu twabashemerwa nibanyitanye siga mishaki wetu gashara nkumurka kenshunga ngasab county Kirhura kadati yumwe Uganda biyari nkoko ndora mucogu bashemerwa mwana wanje amoni na Jonan akamagara muri bari munonga Wereje simba kati nkokwe still sure no tunaje ntinjegete kama nuko kuyona je ko unani so twabashemerwa na mukama simwe ukuguma atinze mukama simwe ukuguma rikireho Sky TV na Radio 5 kandi coverage kaguma neyongera mwe bari munonga aho hagiye cyo nyenda kutonga cyo kusima mwamba kashaba Christopher biyare n'ikintu kikuru munonga umuntu kutaho iganiro ry'abantu abantu bakushitama bakatafuta ningashoboka ganira ha bintu birino bwo mu ihanga batene kitera mukono twari mu cyo kumusima kandi gaga twari mu cyo gusima bari abatebekanise
batebekanise iki cyayi kibagashobora yagiye barabatebekanise bakashitama bakategatega bakagenda ngo mwe tukakora ki tukareta tubusinge abantu bakakora bashimye ko bakora umuriro bashimye ko bakora ndabasima mu nanga abantu babo bari bari yabone kabari yana babiri n'ingunda na mushango ni mutwara umuco kubasima mu nanga bakiriho abaranga yatwire mukamwenge ku bw'umuzage no bari mu nanga ibari mu nanga umuriro wa Sky TV ninda kumanyisa ngo abana tujya kuba tuganira ahashonga kandi kuba ninja kubagambira kunkambuye nutakajiganireho Sky TV nebeta mwena kwija na mnonga abana b'amashomero aha ibiro 30 byokwezi uko kwa September kandi aha nija kubera mu Mbara High School hari empaka zabeji abari kwija kuba nubahayanira okugambaje kukuza ugamba kwabo debating skills na public speaking mwenu ureta abana bawe uje uyeregisteringe na Sky TV ne kandi kuba perfecting skills zabo omukugamba ibiro 30 turiyaho muri Mbara High School kandi umwana wawe murete ngo nawaje kunyensya ayegite aharyaba nabandi kwija kumanya abantu kubagamba na no kushobora ibintu bitari mwe na bimwe nyenda congratulatinga ihangari ya Uganda izoberi barihinguza ryona ihangari ya Tanzania na Kenya ngunza nubaza ku nubwogara hosting umuntu rwo kubanza kwihensi baho kuhichikopa cha Africa kibaho hostinga ninga kutayisa umuzantogwo no muri mugwamana mnonga nka East Africa ningira twagira umugisha turebeke ngo twachishabira icyo kubanza tubaci tuyaho ahabo kwa hine abarakorofayingire ku hostinga either World Cup or African Cup of Nations bakagishazamo baci babaryaho bakagishazamo bakareba standards zitahika ndeba makuru ngagira ngo umbimwe ebitutiremo abwo batishemeye kuba twine ebishayi standard mukaga sheme kuba twine ebindi nabyo mukaga byo kutrainingirwamo sheme kuba twine amahoteli gari ya standard yensi yona sheme kuba twine amarwaro gari highly equipped sheme kuba twine enguto sheme kuba twine nebindi so by that time kumibira na mushanju zaza kufika ijuka ngutsa kuba turigire omukaruru nka Uganda abandi bataburumu so kureba ngo byona nabyo twabitwara habo kuba it's a very great achievement nekintu chamani ni congratulating Uganda ni congratulating team zitu bebembezi bitu mwamagogo na team yona byomuzano ngenda congratulating minister witu wa sports na education honorable Janet Kataha Museveni nabandi bona bari hansi kureba ngo nito twahika ahari yecu bwe ntakagira hamramwa ukwakubayine cyari kwenda kukigambo hwecha congratulating abazana then abantu abo then tugumizemo yabari munonga koraje really n'ikitiza na achievement anyenda kutwara umugishogu kusima mwamagogo muri bomagogo really ntimwa bintu byayiraganise gukora naza ku narunda karuko bwa president wa FIFA so ngo ntsima ranga munonga abo kukimushyikiriza no muri mu gutorobi za kutebekanisa actually shayi mukabi wa mugamba kinyese mikoina ho bibiri standard Tanzania tu na Uganda bibiri shaba munonga rahanga ngo abi tukozese already process to itwaje tandikire yuko ni bica ititi cha namboro national mucyo ititi cha chihanga reality twino no businge ikikuru munonga twiti no businge takageze rero guteganisa so mbone tukashabire munonga rahanga twatse yoko kwezi okutwara mu Afcon ntwasa kutwara harivu ya yompira gonka konka tumshime kutegateka bari yabaga aheru kwija kureba impira mbaza kwambarara baza kwambariye baza bagenda bata baza kubona bayenda gukora rakajare yabo mbaza kwamba umuranka really ihanga ndaza kutasi muri ko kwezi uko mpira guranguzanwa
shabire munonga arahanga twatse tukikore kandi nitegateka ngo kiretse leta ka kigare tumusima munonga ibare munonga mwami barema ati Uganda nibishemeza kandi omwe binyiza 2016 mbarareka ba selected costing all East African Games under Brookside kandi yo nkumutebe kansa and the senior official hawa corruption hawa kuza kutulevolengera ekishayi kyakacheka kale not to the standard but somehow to fit in. My biggest disappointment kutwabira tuli twamazire tuli twamara kumakinga owabira president wa FIESA, Federation of East African Secondary School Games and whatever, ija kwekireka cheka yarubatati yarakufobera yaito chitini satwesije ogoa standard zana nemjangu. We've been to the remotest playgrounds is Kenya, but you've never come to this position. So you are questioning me to Bibiri that's still cling in my mind. Yet one, Uganda omuzani n'abahabwe. For us in Kenya, obishambiri tuzo wakoraje tumangu mutabani wakoraje na yirukaninga na azana. Tuzayishomero ntare skure yari tukwatagana n'ishomero. Tugaruka tuzo ministry na ministry ikoraje. All the three must be accounted to twamara kutwara umwana witu. You see, shortly tubire turugera kubura costinga kubura kuzana no mpira omu Uganda, because our last game tukazana Senegal between Cameroon and Uganda, tukazana Senegal. So Magogo, yes, congratulations. Uta kozere fundamental change nke mwana wanje yatkorira umuyanga na nebukobaho. We congratulate you, Waika, because I believe I love development. Waika face ya downtown Kampala ukarebe cyo kisenyi ko esenyi bus terminal kwa lisero kwa birahari na buildings zero hata norango there is some improvement. Konkomdagan ekyabire kiri munda cyo kiri nka keynote yo kwa development na nakivubeke gizereke. But it's now 5 years. Now ramnyano wanje yagira ngo bariyo bakora renovation babire batandikiro. Renovation yegana ne basa kutwara na myaka 10. Twinaho rukutomaka nasingiro twire myaka 3. Naturuka wi. Baba IGG za yakanga nereza atakagizereke. So Uganda is Major Victor Bwana. Major Victor Bwana. Rukatandika kuzumu budget nka 2017. Gamba by'empira. I mean, tibye mpira byonka. Mama abanyankorera bajyangwe firiye tuwe wagwete. You see these guys binekizo bucumwe. Anenjira sciences bakushoma zikazita kabire practical munonga nkati. They believe in talking. Gamba bingi babura kumangwa abanyaganda kirunja abanyaganda tuweboshe bataraka kwebwa bakigamba tujyana nekija. Okay. So tujyana nekija. As a Ugandan, I would love these people to come to Uganda also. Okay. Ebishayi bibiri tukabire tukubiyenda nokubireza tukatubigizereke. Bakuza kuleta African AU Summit omu Uganda. Kwa bire bakoncluding orchiko for the benefit y'abaturikirize n'abakutureba. Chairman yabuza who will host the next AU. Amini yimuka yasheka. Hamjangu say Uganda will host the next AU. Kanda kakora kwakana. In his wisdom, makako mangumi ganata ine standard hotel. Kandi metaga standard hotel.
kuyargira de sababu yabajya ati mundeterero onanka engineers bona abo mukumanya umwihange imirimo n'ijo nagemereza mundetere abamashanyarazi mundetere abamizi mundetere ba mansions yazase nanka the Nairo mansions the current Serena Hotel yaba 3 months dikuri yokombe kati Nairo mansions yahereza na minister wa energy amyangwize ery'amashanyarazi garargiho bakabura kombeka you're dead. If we can have similar decrease tubasa kureba Uganda costing kunka kitaka kwetansa no bisha mukure 2020 katuraganisa ku maratamo office nindaba mwe bachayirukana za stand nanka za standing generator then akamera kuna kwenda commentinga akuwanye mini information buriya I understand abakubuzi bakwebembera ihanga kara yebihome ekabere red. So when UPC opted for red yagirwane so mbihome kuruga mukarabaro ndeze bakunda bakibanywani bita bakubuzi bakenana mukaga kuserize sha kwereka ngo ihanga is under capture twena turyo omuchome kara yabo yebihome ni yero babare mnobe necyo ndagamba impira ngani donani ihangari yabona ikintu cyamani kitakarebwaga myaka yacho myaka yayo so nureba nka jo achievement ninga ndebe ya achievement arinye abo kushemera uko nyine ako mukazi wo munafu ahinwa bageni kazi wo murofa takufayo ni wibano shemerwa hije abageni umbugutano gwa rukoro mu mugaho no kutorotora ibisasuro byose ribi binyo sherano biryaho fati nyowe kunkura mu kabageni kabo nibija kini kimfiteka tege cyo ncobo mu bugutanoko haba ko akora benataya ogoye yatamukama abantu ko nataya yo wito buguto bakabaharagate nawe kacirebe ataya iseho habo kuba nitwe na munongo mu Uganda nahirwa muri yecho ndigire kushanga uko mukazi natera umwana we nageze aho kubaramura nko kumuntu agira ubuntu mukazi yanjye atindaga umushija we tumwana wanje natungwe MP kafene so namurgaho najya natimbe babaye bafu so haro kushanga twina bebembeze abo kwetenga gukora hambere ejo ntubasa abo kubasa wepi abo munongo kubasa wepi jangu nkecho kije babugutando muri yecho akarakorwaho kakorwaho corruption etahemu ibaratufere nko bitahano bitufera butufere konka habe hina hibashika because ni nkemanya kecho mushana nagambo ko cyakakeka icyakire kikarema baka inspectinga barema under that corruption konka still hina kabeka kozero step ahead Uganda nuko tukutura tari kugira ngo baparaninga kije kibonire kurekana habaho okubugutana ushotabaho kushwara batakabakwata ohura ngo umuntu bamubiko mu fridge yafa konka bayongeza yeciro cyo kuzikwa kwe ngo batereze umuhanda gwa nayo baza kumuzika so ibyo nibija bibaho na neco naco cizire ntucishemererwamo ngo bagera ko babugutana bice bimwe babenagiye ko buzo mu kasasiro deni tutamburiraho niyo mbere y'iturumu okusyo wabanya Uganda barahura umuranga gwita bakamanya ngo abantu abutwine n'abanafu munonga umwami kamagara we barebwa nakoraje nabagenzi banje abinyina ntoza Sky TV ni mwaba abareba Sky TV mwe no muhandike mu munyabwenge umubongereza akaja when the bed sex well that means marriage is at peace and when the bed sex falls under those are problems in marriage standi cyatenyita kugira ibishwe by'umutweka cyatengete emushuka n'ibishwe byajya mu bizu so eco kubanza nimbanza kutabarsya abanya Uganda na amahanga gikizinga cha East Africa okureba ngumwayika businguzi obwo kutayise kiko punke cha Afcon arurengo rwensiyona. It is a great achievement attributed to those countries, heads of states, the sports people, those guys in the sports arena. Tureba government ya Uganda neteka sente nyingi munonga mbyubwe gisenemezano nango president apushinga munonga kurangwa abazana bayabetuma kagomwe bembezwe yango mu state house ubundi ntebe ubundi nakasero aba dressing flag ingofa bendera bagenda government tiye mu sente nyingi munonga abirukinga baki politician nabandi barukore kebyo byabo aheru yihanga barukhise kitinisa ikizinga cha Africa continent so cyatsemeza kureba ngo real twaba considered ekikumanyisa ngo abazana bitu binemu ensha
bine mwesha there is ingredients in them kandi ekyayoleka at least East Africa nkekizinga hina tuliyontuza despite challenges of corruption and other forms of immoral zitatebekine konkanura hina tuliyontuza so atoreba ngo amahanga gekizinga cha East Africa abazungu bosizemba tuzana ho munonga barukutupinga so noreba ngo ekintu nk'ecyankizo mu Uganda kuno Uganda Tanzania Kenya amahanga gagona gakegitaga katayison pirogo tutabarsya omuyihanga rya Uganda mama wiyanga first lady Janet Katam 7 kandi minister w'ebyobwegese n'emizano na minister ori in charge w'ebya sports omuyango omu his excellency the president na members bitu ba parliament okukora budget allocations kurangwa ebya sports bakabiteka mamani na presidents b'amahanga nka Tanzania Kenya kwegita bakaja one unifying factor abazana bakaja man konka hariyo challenge y'inkwenda ngo as we host AFCON ekikope cya rurengo rwensi yona ecyo kubanza amahanga ga ngekizinga cha East Africa gaza kutasi kutasi amahoteli abantu baza kureba skills bareba inspirational key players omuntu be inspired because some of us we joined politics abo ku inspired abantu okabore bo muntu obo inspired shanka bagurisi muhiwe bakaba ba district speaker bakurubwa speaker mu Greater Mbarara orangwa ine capacity nobwa kuzo mwanya side obo inspired but not the leaders of today abukusanga ndabimire ya rero natira burka sente kona nkempungu taracukura abantu konka those people kibizuka abwe bakozeri oza nko muri mbara uri utinisa engineer win karago byanyuma was material a of substance so to have inspired abantu nkaba matembe so ntusabane sa heji as they identify talents zabana bareke ngu really baranziana nabana bari mu hard to reach areas oma districts nkibanda Kiruhuru Gomba Jonani za Kicumu za Buremba munywani wanje wa Misaki za Nyakashara Kiruhuroko hari abana bo kwabine talent akuzana umpira kasinga naba Kampala bari omuza leagues abakuzana ibikopo ebya companies konko mwana ogwe naba demoralized so we need to identify the talents of those people nicho kureba namwe nisime wa MK ababita ba MK movement kore bebembize munongo kwa identifying talents na kwa jo mu sports na akora jenga bakupushinge no bayimba launching activities zabo konkabo kwebembeza talent no mwesongozi dokoza herugana no mwiukanji dokoza okupushinge chocho cyo mwana kora ngo tiyaba demoralized rujya rice kintu mwebembeza yar focus to muricho saba members ba parliament district councillors and leaders at all arenas of your level kujangu tupushinge talents zabana zurugeyo tutakafuna bebembezi abarazi yo bakargaho bakarima kusiga legacy reka tufuna bebembezi abasige kikorozo namwe abebembezi bekizinga cha East Africa congratulations really upon this success mwebari ibari mnonga kandi kuna nagambire nyenda kongera hirakeri na ne bagamba kureba ngo ihangeri yiturana twarkwatana segine achievement ya mani ijo twareba tutayisa cogamo abamwe aba heads of states nibanga kuraro mu ihangari yitu nibaraha mu Kenya twareba abantu rubombeke bizimbaho naho nibugwa twareba bimwe bitaragenzerege so ntwetenga ngahati kandi turi 2027 tutandikekaye abo kuba nikikuru munonga hariho twatayisaha Nigeria ba okocha tuba ba Nigeria bakanga kuraro mu Uganda ngo baza kuzana umpira kunkaba kurga Kenya which was not right iyo mpira go qualify go hamuzana na Senegal then hariho tureba no manyitu East Africa o the standard railway gauge Uganda nicyo tutine kandi aba Kenya n'aba Tanzania bo almost zabo zahwire so ito Uganda teka hwireje so kuza kureba ko mpira wagira ngo noja kurga nkambarara kuno ndakuza kureba mpira shaha mwenda rero kuza nambore no greba shana ugende hakubabura yesandi nango kurga so it's a big thing so ntwetenga kwetebekanisa kunkana hurira masiko harwe kishayi cyo kuteka kombeka umuri rira hariho na n'icyayi kindi cyo kwiteka kombeka umuhoyima ubundi bishaye ibyo bikatuyambaho kubyakuba byayombecurwe kandi byahwire we just pray for them ahabo umugisho gutatfera ahabo kuba
nshagwa Uganda tukwizira FDC NRM gwizira abanya-Uganda bona abarabi n'amahoteli ababi n'ibintu ebyo kuza kushemeza nibo baragobemu muka Uganda. So nimbendeza shonunji kandi katuze ahamara magwera izoba. Nkumi ibiri rukumirwenda makumi atanu habaho inchiko izatandikire kutekateka independence kurga aha butegeki bw'abajungu zitandikaho the birth of political parties. Habaho urukiko umurwano bita Marlborough uko mu Bwongereza, habaho n'urukiko urwano bita Lancaster n'urwahererukire. Habaho birth of political parties, mwami Ignatius Musazi, Bartakome, Milton Obote batandike bibina byo butegeki. Harimo DP, harimo UPC, harimo Kabaka Yeka, Conservative Party, zigumizamu mwene bihiga butandika program zabyo buri kibina kitandika ukira twazi. Nkumi rwenda nkaga nebiri tika ahakwikirana n'abajungu Union Jack ibiro 10 ibiro mwenda byo ku 10 tureba kandi Union Jack nbagiye bendera y'abajungu ntutaho bendera yitu ya Uganda twishongore cyeshongoro o Uganda. May God uphold thee, we lay our future in thy hand. Rest in peace Professor George William Kakoma na nabandi baryomu mu kudesigninga byo kumukutaho ibyeshongoro. So tutandika busya tureba tutaho turayitegeke. Habaho uwitinsa Milton Obote ayibembera kuba executive prime minister wihanga, George William Nadiope aba vice president kandi Sir Edward Mutesa aba president nabandi bakurataho. Ibibina bitandukobwo bukora hayana byesimba kaga na munana tuba turyaho tureba habaho crisis ya benerga umubutikereza na here and there. Tureba bakora constitution one time ibaye Pigeon Hall which tinsa Obote na nabandi bajemre abantu kuta pigeon zaba members ba parliament kurigiro kwa bintu bikezana umbibi nebyo zona burikibina kikakine ideology yacho kikaba kine enteka yacho iryokwe itakurebwa abandi babasa kugeta science yacho nenga mbasa kugeta mwenu emtwarize kugira mbwenu koko kureba amadini edini y'abanyakaturiki ideology yayo netwaza abantu kwekehesa kugamba mpora kugira utunoti abasiramu bono bagira bati so that buri muntu buri dini abakaturiki abakristo buri muntu no ba identifying umuringo obamanyotaba nibicaraza umuriyeki. So ibibina byagumana bukura muri nshanju nagumwe President Amini yahamba bahambere hazaho ukitinsa General Amini Dada Field Marshal ya ihaho ibibina byo butegeki byabanza byamara imyaka mwenda kusiya nshanju na mwenda kandi aha mu mahanga gate amahageteri ni nago ubwarwo ko muri Tanzania gakakwatanisa nabandi bantu bari mu ihangomo bakamwihaho ibibina bakagaruka mpora tukareba kinana ibibina bya Yesimba ahi UPC ya majingire wina konka abantu ibagizire ngo akarure kakiba Milton Obote kakwatanisa nabandi bantu ngo akarure ikakashahura yakashahura ahari kibina cha DP icyabiro nako gwe cyesimbireho
Kawanga Paulo Semogerere utwarebere wikitinsa wa Kaguta Yoweri Museveni yazo mukishaka arikuza kurwanira aba DP arikuruhakanisa ubwebembezi bwagiro mu butale legitimate bwatwirwe wabirata bushikire we akana believinga abukwa kari yo mukarura kwa yisimbira kana ikerza ngo wabira basingira kari DP. So twaguma turebe binane bikora until recent ahiturebere ibina kandi twine bina biri omuru 30 plus ebe registered nka political parties mu Uganda wanje around 38 turebe bina biri omuri 38 ebye handikise kuba political leaders fully registered bine ebikishiriza ebigendererwa byona kunka abanya-Uganda bingi nibamanyaho NRM, bamanyaho FDC, bamanyaho National Unity Platform, bamanyaho DP, bamanyaho UPC, bamanyaho JEMA, Conservative Party. So harabona n'ibindi. There are now 7 actually. So ebikumanywa hatarabona n'ikindi cyo mwami kabureta. Yes. They need Uganda. So twenda tugende ntureba intekatekaye the ideology of those political parties nizija ziherahi aba NRM batwara abantu cyankwanzi babigesa ideology aba FDC nabo babatwara mahiba kubatwara nabo babigesa katonga ninga babatwara nanka hari yeseri najya nakundi nabo babigesa yawo abantu mwana wanje nabo babatwara magere ninga babatwara hari yahanda ahasi yahanju yabo seri ya makerera nabo babigesa ideology yabo nahanda. So ideology ejo twenda intekateka yibine ebi ne kwateta abuhereza bw'omuntu nibareba twenda kureba ensi yitu no bware hari webe byona twenda kureba ensi yitu nehinduka nerga ahansi neza higuru twenda kureba kurwanagana twenda kureba twenda turebe ko turebe bibina byaheru ikibina kija bakisinga kigenda kigaruka hazaho ikindi kisinga. So twenda tubanze turebe ideology iwe political activist kandi no shote no ba NRM no manyaje ubundi uragireho cyankwanzi banze tushomese ideology ya NRM yo yine kigendererwa cyo kubanza mwanya koraje n'abaturikiza no kutureba nyenda mbanze mbagareho kakinima political party kigambo political party ni group y'abantu abeterene hamwe kandi biniki bari ni barwanira gukora hamwe. It is an organized group of people organized who came together being the same goal. So ntimaisa akoraje kashitama yagira vision yo kureba abantu either bambara either ba Uganda nubargari iyo stage barumu nubazumu ndijo mbarga stage jumbazumu ndijo cyamwe sangu nayenda y'abantu bantu ka amona nyisiga nabandi nguba babeba you become a vision bearer, babeba vision drivers. Sabanta banzo bali sengire je cyo kuteka tekiyo muriwe batizamu bamwe bachonka icyo kuteka teka why you see that your community yawe aho kugireba umbero bitari byahari so ati baceka kuchonka bakakikunda so bakuzenyuma bakutsinduka ngo mukishikeho mwene. So where the problem comes now yesiga nashitama baza impira kumpira bugore n'abaragonda yatati haro wave ya haro political wave mwene kanyemera kasoro zako akikarandamje nyoni za kutungira ho kindi kwenda icyo ni mindset timanyisa ngo noshitamusho mu mpira gwa ureba ngati mu western region for example what is the ticket ya NRM togwa mwebembezi aha wiki kiri mu mwene kiri mu western region wave
ejonka wevu chiriyaho igihe ryo mbantu nebiri umuntu buntu, that is an individual interest. Hato shitamore mu Kampala odyo ta tunubuntaru wangu kununta kwicheza na ideology konkaniza kwetsimba ndiko kwetsimba kuza ticket yanu konkushango munda etari mbene kuba muteka teka yawe mbone kwa memba parliament aha ubu chitweke gicerumu hariyo wave yanu sato imero muhanda ko kasoroza eka kutambuka naho konka ideology ya NRM nebindi bubini ikaberi inkuru munonga sato kinje Burundi bwayo na netereka hamwe kimanyisa ngo nangu no kutakubeta gishikire mu kimwe tukabete ne buru bwa primaries because twine manifesto niyemo igendero cyitona kayina ari mu kimwe so ichiko nchikureka ko ragena nisiga kunyura no mugwa mukarukaina ka primaries mukashikana kwenda ko kutana kabiri kiriki yaha umufudisi hakabiri ntaretwa muki kugira ngo haro rukiko rukatonga urendo wihawe sijyo mu bari abakustamana jana nkumi kikabiri kiretwa ki kandi twena tugitsirwe ekintu kimwe tugitsirwe kwenda kureba abanyigana ntabiho mboro kandi ntabiha muki tutarabiro mu muhando gunogu so kimanyisa ngo ideology tugirigireho kaci y'ikibintu y'ibintu twatunga personal interest nyowe ikibina niza kukigobamo kugira ngo kintware umparane konkata natwarwayo ideology yacu kugira ngo hati yitwe tugenda kureba abantu ntuyeho mboro koragara naha kuri jiro ku NRM yarekere kintu cyayo ukwere kwenda kwiha abantu bayiganda mboro aha tu ogira ngo yiwe oyine personal when relationship ya afire hagati yawe noriya vision bearer so tini chukure kumpate siri oshanga ngo nkati nga Dr. Besige nchirize yamuntu koze sicho kurebera hoiki oshanga hati Dr. Besige ayereba bwa yo kugira ngo bwanyuma ye ahatari FDC tero kandi in actual sense a political party neba nicara founder wayo yanicira umuntu bundi yaniciriwe umuntu bundi aha so kigaruka kitareta ushanga mutugende zo mu karuru nkatungu tugende tukazamo shanga umuntu ari nazo mu karuru konka umungaroze tene cyaro kwanjurira abantu bari naza kashaba tene matsuko gari na tombanga kwihawuri na leta kugira ngo hati habeho okubagana stane ikibiri cyarabicango tsindicejo nanu parliament for example tsindicejo nanu mukanso yakazi yes konka yatwa yagenda ayine bigenderwa byenkawe nco mwami kamagara na gamba abebembeza abo mugati gwerizo no gwatandikira bwanyuma yuko ga ideology konka kuno jangu na ideology tikagize ngati twashitama twagira ngati NRM nka manifesto yitenegira ngo turije twiha abantu mboro umbere tukoreki tukore muto tukoreki so tushitama tujya ngati kutiriya ito twahinguza akoraje agenda bino we tumuze nyuma wagenda shikirize ibyo ebitwamutego misho so kimanyisa ngo kuno yenyema twara yo tuteyine akomburu rwa primary zino cerebo arama ni independent leaning to NRM kimanyisa ngo hari ikirize ne byarga nkahi umkaru UPC neza kutana DP neza kutana kakugwa hakaba habe nkomba abaye bareba nkenkomba kandi oguni ngwafungwire so guno wa DP nkomba uguno wa DP afungwire hati njijiri mwena mu FDC washanga abantu bashika Katonga bane bayiho president of Besige nawe yashimo mfero Karonda arizo batwamureba ariyo ko muri umurutoro yes yasibo mfero na Karonda yagera taza nkabashabire uyu Katonga yahinguza ya ehingwize Elias kwabo nka president yatogwe mutagwe yagati nayo shabato muntu atogwe no muzugu is a very good fate ya bise bibiri munakora munonga kugwise bibiri kamaze ture umwami Jonani umwami misha twari nashobora ariyo nayo reka
kandi abantu b'ingeni bakira kugira ngo national unity platform namnunga president hatwa team kwenda ngwafi kunkanka hatagira cyambaho owekitinsa Kyagulanyi Center aka Bobby Wine hagira cyambaho kazi ndamaraka ninga kagum accident ninga ideology negumizamu ninga kibina nikikoma abantu kamushote nabareba Kyagulanyi tubakureba ideology eri omukibina imukum kuba numugenda ikimuhereza abantu amatsiko gumuhereza abantu ka national unity platform ihangire mwatwara mwenda ngurize yabare ntekarisa program umurengo gw'umutaro nyenda kusima wishemo go wanagamba kuyanagezaho kore kajaba kutureba mu nyinamara inamara kufa kwiseho kufa yo munonga kurwanira kitaro bereba wambuza tumura ideology ki akagamba abantu ko bagirigireho nanakigironda ibi byo kureba washango uyu no mukazi ukarunda n'abakazi akababuza tkonko mugashogo mukazi niki owawe nabatine mugasho washanga ngo uyu no mukazi utwire nawe konko karunda n'abakazi na wawarumu ukababuza tkonko umugashogo mukazi gubaki umukazi wawe nabatine mugasho umuka yawe hati ikikuturetera twabuza ideologies ya parties by now ne NRM ubutagira utazahamura amagwa ideology ito ideology yitu nkanupu no constitutional rule of law kugira ngo constitution tuwe tumanya ngo niyeri yebembera abantu kurigiro kubura kwije ahita rukwendera ngo hatagira umuntu owakirebera joro umuntu nchumushese cyumutangaza ko nakirenke kitakabaho hakwito hato mu Uganda ncyo turemesa n'umuntu kurango district yakazo yagirejwa tukaremwa kuji maintaining tukagira rwandise karagaho in other words tukaji maintaining kaguma for 2 years ukabo mbyamo mu cicweka because no bakureta quarantine ngutari kutambuzante hariho kiragira cyo kitakwata uguyije jure rero nagira byo nangu nagira isamu zawe nagira tejwe rwirejo no gireba na leta mwa kwemesa abo kubajwire rero echo cyagira movement echo muri kabaza heze nkambaye so atwano uza omumberejo yo kureba group of ministers bibirwe prime minister nibibama bato mu ihangu okabuza tumwina ideology wa movement urabona mutera cyo ha TV because tayine cyakuja kugamba wala president rajata nayohoreza vice president na prime minister najata ninza yo muri chiko under that circumstance umuntu ideology atugambere so abo kuba cyo kurebera kunagira constitutional rule of law abantu basheka cyaba mess cyakibo kikargo hati ni nondeba nonjirota no bueno ideology yanyu nkaba national no kumanya abantu constitutionalism and rule of law mwenda ngo abantu utegeka ubwanyu bugendere aha mateka batera kamagara Mr. Moderator, some clarification. Okay. Mwami clarification. Ati, I don't know. Tinku jerega konka. Clarification no juho. Clarification ya both discussants. Ideology eri classified omu issues in Kibiri. It is either center right or center left or center or extreme center left or extreme center right. Eaton right wing. Okay. Yeah, inarem right wing. So hata bone bari yo discussing zaba politics zaba ideology. No. So nyenda listen what discussing and quiet. Nyenda turikiriza yetegereza ideology niki. Imwe niki. In fact, political parties zone zarabireho ayararonkingira ideology mu ihanga akariyo kitinisa umwami Adera His Excellency Milton Obote the late, may his soul rest in eternal peace. Umurukumo rwenda nkaga na mshanju na mwenda ahi Uganda yabire kurebeka ekurugaha rwagati ekuza omu left ekuzo ideology ekuzo mu left
neshaba all inclusive abantu mwena kwenyigira omu kintu kyanyu you participate and engage emishoro ebe mike abantu bashubure to the extent ngo bakaba bayitira nta point y'uko amashanyarazi gabusha imwe mukatasa amashanyarazi was it Leto Fundi minister wa energy yaha amashanyarazi gabusha every household kugira ngo abantu bafune amashanyarazi consumer supply increasing basasure amashanyarazi tukora amashanyarazi mingi omuyanga. The move to the left like FDC neshaba emishoro kyendere neshaba amarwariro gabe accessible abantu bazeyo baraguze bafuna obujajabi negira mu education is expensive egaruka hasi buri yoma attaining education which Obote had streamlined put clear to the national laws. Then abantu babi so ideology ya FDC is moved to the left. To the left. Yes. Kugira ngo mbwenu economy abantu ebyo waburi gamba tugire kutonuji abantu tugire kutonuji tugire kutonuji tugire standard standard gauge rero amon ejo netane ya NRM eyo kugira ngo abantu betegekere LC1 zibeho they say NRM arikato bazituze turumsejo guyanda kugira kiyakdaka ya ideology kama nzemba garuka cyane my ideology noreba hari umwana uyombeka ari ibintu biri bit confusing hari umusinge no kubanga yes so ideology cyo ni kibanja cyembu exactly aywati ngo umusinge kuza kumbeka political party yawe ate byo ndavuga nkaho tabirese so noreba ubiro bwingine mukunda ku accident kwije nyinje no kubukira ikintu wabukire gari ne kwera karese wabukira motoka ne kusigarira ideology ni kibanja cyiki cya political party ahi musinge wo gugombeki. What do I mean? Itunga ina ntwine ideology is right wing no kugira ngo icyo abantu participating mu kintu cyabo batera karuru uza kunyicaza mbere gukora hizo kibibu uza mu mwami uza kwita abantu participating mu kibaro kwenda cyono they have that full authority nicyo kikureta n'umuntu yija akazanka national TV ngeja akabiha ukareba ruyare ng'umuntu ogwa yegwezigize kandi no kusimuka kwe kuza kuba kutaro that is buri umwe ari is participating mu kintu cye is participating no gwara ije kubura kucereresa is right ashikire no ba kugira ngo iki cyakorwa utapana konka ibintu byona bigena bikorwa in that right wing that extreme right where everyone participates. That is the ideology of NRM. Everyone should have that full participation and engagement. That is where we base on as NRM. Imwaba NRM mwenda umuntu wena aze omukintu kwakuri okutunguka atundetwe nico binire bona bashome bona bagaiga hari nico bine parish development information binire bore kiri izo projects ikigambo bona kiresirwe NRM ikigambo iki all inclusive bona bagaiga hari bashome baraguze bona yes they have umwami kansara yes please abantu aba wahurira wa national submission ceremony back clarification iyo yataka hire ko katu yo tureba ideology yes please enteka eningashi enyechaza ibyo kuba tujyo mu kanisa kuriya jamu ni inchezeki nangwe mwe nangwe mwe birabana mubura yetegereza konko no byichereza mwe enara emuyencheza yayo negira ngo all inclusive kandi iyo ngo ba moving at the right
kandi uriya nagira ngo bontu ba moving to the left kandi benda ngo participation ya abantu bona bikirizo mu chobote kugira ngo participation benda barebe umuntu naye FDC kaine bamayumbiko kaine system yo kugira ngo abantu betegekere ikintu cyabo abantu habeho kushoma kwabusha mu university no mu secondary no mu primary abantu bakwaturweho so nupu yo yagira ngo mwe nubo nibenda rule of law and constitutionalism kumaye mwagambe ni cyeco mukome tako kwinduraho police kware nagira ngo umwe motoka nivuge tine matara kandi kware tine matara bajikwatira agende ina matara kandi abwenshi ntija umuntu ngogo ejwire yero kandi we motoka tine matara uye karabo kandi zindi ntwazo nabo nari ngenda ngo yongera wewe bari bwana akoraje nabagenzi banje Saki Amoni amwe na Jona nabayo submission za nyansongeji mwenu ebigome by'ubuteje cyangwa cyo bitakutambura amaramwa yabyo na side reads zabi in most cases it cuts across in most African countries we are not practicing real democracy but the resemblance of democracy. Good. That's the challenge that is affecting almost all political parties of the globe na Africa kichizinga nobo mubariyo mwanjo mu NRM but in internal conflicts within NRM as a party, but the way you have resolved those conflicts also matters in the multi-party system setup. Okuwa resolving ensonga yawe wahera atajamanyire nacho ncho mattering ngo multi-party politics. No baza ujote NRM ekabuzo binga DP aronga party general wa DP no but mo konkana serving ngo sitting regime which is NRM that in a multi-party system yes ruling there was ruling yesterday in a multi-party system na multi-party setup anko kubyugombe bijigwirirwe nyiji 2005 akabantu bakabari yo NRM yo mugendo bajangwe bigombe kabyigurwe nyiji DP UPC and other political parties and the upcoming political parties name them nawe byabaho so echo cyo manyisa ki echo chumanyisa NRM tokaje to president Museveni uri opposition nupo FDC ninga ante ninge chinde chigombe o president Museveni ya mara opposition no muyanga no that means NRM has scored square FDC wizo muri banda omuryango sub region omuyihango mu western okawininga kamaganga senior media activist nobo wakora achievement ya mani nga Amoni kuntwala side yawe ya FDC Jonani ya wininga kazo mu nupo naba ya achieving square that means NRM has achieved waba nurecho gomeke cha Federal Alliance omucyara bete namisango kamya akabaye ne kigombe cha Federal Alliance ngo bya Federal tugaraki na chinkebyo akwenda kubibaganisa mu bantu on sectarian tendencies zo muri nkogogwe akiye kigombe kufuna na funding yahita zati sata abantu bazwa abamwe basabanza amasinde abandi bari mbazu kuze binyobwa abandi bari mbazu bisoboromba zitemeze byimwe that means NRM yakwihayo ukaba minister wa Kampala affairs that na IGG kaisoizo uyanga NRM ne ya wininga side yawe nka Federal Alliance square that means yo yemere ya rero NRM yakuwininga square o multi-party setup echo nchibanchukwa nichorebere owechitinisa kano besije yarugayo abga functions zeziriyo mu opposition nka FDC tukugira ngo NRM twindeplied abo kugira ngo bamuranwa abo opposition nka FDC bachiwebizo no we don't celebrate the mess of FDC or any other political party kugira ngo ya messing up because in most developed countries a strong opposition nebiri ya manu mu ihanga kandi a weak opposition nebita kuyambi ihanga so NRM no reba ngo nitwe ntusasha konga tukata aho musonga no president Museveni is a strategic thinker hatuwe ebyona na bura issues nazhura kanyine kawuyanga but agwe ko ya multi-party politics tokoranza yoko nitwe NRM twagirira bizubuta aba FDC tokoranza yoko mu NRM nabantu tokoranza yo so NRM ndukwendera aho kwakiya information ndukwendera NRM ntambura angigo ishatu nationalism, pan-africanism and socio-economic transformation twakozinga wota socio-economic transformation nibyo mnywano wanje political analyst misache byamena kugambira kugira ngo wayitabonda bashome namazuma harimo bizibu because na Roma terombe kirwizuba rumwe kunkabona nibaganyirwamo n'aba FDC n'abantu pobona baganyirwamo ariko basabwa liberalization ya economy iyo twaro mwana wo private
na government ati uneta y'umukono private zarabato nezi kwipinga mu bintu kugira ngo umwana wa Uganda nabari no FDC ariyo no wayina mari then wa government capitation grant za primaries na USE government etayesen konka kiba kirya ariyo opposition because opposition tero ku discrediting government iki yakore kirungi baba ko rwanya kakita uruguriro kazombo tekaninga for portal kagumzamo ko wala se runoza no bypass hano mbarara accrediting government because ni wazaho nuza kurutamburaho nuza kutugasira tubona nk'abanya Uganda but a bad opposition always discredits the achievements of the sitting regime because akwa opposition yere here so mwihanga kandi wale biyangere tino opposition agiye bari heading into a disastrous life so ati echamano munonga nyona abaninjara ngo opposition deka tureke omwihangwe kusibo muntu oryano no terenga no chata no jirotia nyoni njo kusimo gumucara honorable meya kuburunga matembe akarya mu kutugomu gwa television no mukamparumo atabantu rubaza atabantu bera atabakora za mobilization ihangwe za namutumba bashumanga atkonkeshiro bagyo mukondo za state house na kasirentebe nibaronda ki emerera yo kubarabeho hato ogwe no teminga nawe nichore bose service yagayo ajata function ya katonga niyo yatongoza nyonka isenkuru wa FDC watanije kigombe cha FDC bara bananda ya mafabi wese power wakapate president na Geoffrey Kanya nabandi hati abangumbaza kuteza Davis conference omazebe bomukaga abakatonga bahingwize nawe no yebuza who is fighting who is fooling who but on multi-party politics so munko ya multi-party politics that means baka messing up on the ideological orientation ya party yabo baka messing up no sanga tari isazi yo kuja nkonka ekigombe machi bamwe mukuru robare marya hamoni naba omurimbarara nibo bakuru ba FDC na mwana wanje katembea nabandi bastama nkonka ogo musigazi nari such a person ompate kaya messing up twamurita tuta back on board oine information yes chanchenda ngo agikugambira kwereza bwana moderator narinyera ku informinga ho omwami kamagara ngo no twantenda kuteba go kikumesa gutsinda abantu bazana tokwetegesa kuzanda kuboyi ne mucayi ngo no kumanya ngo cyakureta no kuteba goro so no gware nakimanya wabona chance yo kumutera ikuri nogira kandi no haba atari mu ref ko movement tine refari no muramwa yo kugira ngo umuscoring mukwiyo aba party yezino mbato mu group yanyu ukamureke kwejo nsemichembi nito intushash abanyihanga twantureba instead kwiyaho ecyatwire mawu umDP mwe mukatekateka ngo kwata sente zo muhibo mushoro mukazumu misamisho zikamureta tachimanyere ngo muze kushaka ngo yaryo mu korido abanyihangane bashasha twantureba imwe numukwata sente numusto mu FDC ngo yerwane oyemerera hariyo sheke Yesu Kristo kuba muretiro mukazo wabe na shambana baita mujeje akahandika hansi icyandiko cyandikira abantu onobe bataracishomere kucetegereza kikangira ngo yana shambana nawe arahi umahanga gatungukire baba na blaminga baba imami shoganyu nugareba abahirwe sente konko wahire sente warahi umahanga gakora kurine sente zo muhiwo mushoro kuzejo musa corrupting direct corruption or corrupting mind zo muntu ngiyo no mugura ukageta scoring square information nda ku informingo information neza information tahiyayo abo ko procedure te kwicheza information kuzo information ogo bantu bagarukamo reka banze ahenere nshonga yiba mu informingo wanje Jondani nabareba Sky TV ni nyenda tuchumanye je kungingo when you plant seeds and they fail to germinate those are lessons that you should also learn oyebuza bwenci bita natemera bwenci ninga nabiba butimu koburo kandi nzurebero haroki izo nakwico kureberaho cha Federal Alliance party president Betkan no murebo mucyara Bet Among the minister mukamwana wobote akena no president wa party narano mucyara minister Bet Among hata ho president yata ho family yawe akiyamo mutaka mureto mu ruringa government sitting regime wona atasko waringa okay mana yasko waringa hata saji no but you fail to learn some lessons nanda ya mafari that function na function neje yo tinsa kano Dr. Kiza besije yakatonga nabonka abantu tabareje because wari no but mau okuyasanje MOU
ukareba uwekitiritsa Gerard Seranda yaba ry'umuhandiki w'umukuru namwita twonka si mutabano wanje ukabya royo to me president nubo wanyita kugiye cyo nakwataritsa siyo mu gukikakiriyo mutabano wanje kabya royo to me kabata kubike ebihamaninga kubyanzura abantu kabenda kumebama tomweka akagira mazima akahunga kiyakwata akaje kiyazukayo yaje ati mwemwe let's mobilize tumubilize ngene mbitu chankwazo mugwehe tubete tumubilize azo East African Legislative Assembly hataho president wetenteka ninga bese yakajito mayenaremu akiya yabantu bitu wona abayakizo bwenge omukoye ya multi politics that what it means omwami amoni utakagambire chawo tuya a political ideology iwe ya wano jangu no ya FDC kunka ko wano jigamba enda kushana ya NRM yabo left kunka no shot mwa mshobora enda kushana yabo no kwereza kigine yabona yanyine yabona kunka nanigenda ku mwami yes hinyi no goba yes please na approach yanyu ya NRM no kugira ngo kedini hati wano reba ke kanisa ya Church of Uganda yagende kareta Bishop Lambert ikamuhereza ubwati Bishop bwa Uganda ikarondo museseredoti Father Chibi ikamuhereza bwa Kanozi final abahurabo bazo mu kashenje kujwara ona nujya to kushaba to kutera kabonero to kushanga batira kabonero ncenda na umwana muyiruze yobaki mutaka abito ba NRM nabo mujwanzi mbari mutaka bareka abakaturi kibo kasaraje mu ruba mwetaka jeshi mutaka no batmawo mukamurasa amo beta monge mukamurasa deputy speaker atomondo bamweta bakanyoma nubaza kukayibagira ngo one Uganda uhurire one people yagamba ko barema rw'umukintu kimwe omwami amoni ese obizi nayo nensongaza one time ngankora to political talk show emwe ati event jetaryeje one senior leader gat kanani mount za ku discussing ebinanza kwisha nagira ngo ni arrogance really nabarebe nabahurikiza ba Sky. I'm disappointed today kozo go muramwa gwa grenade political no gukwegesa abanyayiganda ecyo bashimira ko batakumanya ideology nubwo mutima gw'ikibintu because noza kwijwe obugane akoraje umushanga Sky otakumanya ngo nakoraje akabaho politician umutembero shango rya hibondo akurekure muri yo mugashogwe obo mnyano wanje obota aronjinga center to left or left ideology akakure ibintu kabishatu ebizibu by'Abafrika before independence na after independence ni bishatu obworo obutamanya n'endwara naramyano wanje agamba bona abagigari twazo muntandikwa tukargo muntandikwa tukazo munadisi uko nango tuwazare tukaza latest operation wealth creation tukargo tukazo myoga tukaza umbona mu PDM wakwata 1 trillion ukakigabira miliyoni 8 z'abanya-Uganda ukashanga ngo office ya president na state house nekosa 1 billion emwe 1.85 billion narishoboka dero 18 kongo kina ngo bukadana na 8 obwasigara mu bagane trillion emwe ukashanga ngo administration na governance nekosa obutabarwa mushanju no bumbi magana 7.2 trillion ukajya ngo bona abagigari no wotakudara no boro no mucecezi
no resire in parliament ya hingwize I don't care. ninga na ba discussing I don't care. Akuba aba discussing harimo kanyoni nayo harimo katika sasa nyo I don't ura, get I money. don't care abo kuba systems I are don't get money. government systems are government yes twatu in a government in a systems nungi tekwetaga kujya mu president ya Sarameke systems zo kugira ki hati no mukimanya nguru akashatu shayishatu kisitano hariho kubiri so Paulo yatakwiza nasabye atakoraje nkoreramu tukulinda ngo kitinisa bakashaba kuterere atatu Paulo tiyabo bane wazamu aba turi kumwe so wara twaika kulinda ngo kitinisa bakashaba akuterere deno bugane bamwe bastamire bakushuma amadara bagaruzo taza bajya ujembe nyine aba hosting ni biri hishobe nawe myone wagiye agamba bona n'abashome abashiza bo kureba basebona abanyaba kuturana n'abaturikiriza eje myaka nkagagaruka higuru tine ayahire sente ze na 10 kushoma primary kushoma secondary ndangwa na university kubabire bayikaho babahana boom bakabageta boom na amini may his soul rest in eternal peace obabira ngo akashomire kace people amin obabire bakugira because I'm not sure tenda muri nkashaga ankaza kumama magezi ya afiri amini yagira mu exile akakuva ruingo mshomesa so people went to schools baza amashomero marungi nyesigani twitirizana without any shade of doubt ngo if omwami Museveni yashomiro mu education system eri expensive nkeyene omyaka 3 na mushanju eye yibiriyanga ngo naye bembera akata kuzantare school akata kuzanda Dar es Salaam that was based on the leadership ideological events ezabire there was then owitini soma amwe bote kuyamanyire ngo nayetaga abantu ba Africa eshobe yakashatu minutes byakashatu n'endwara yarekera niyaga kuchora katurekera roni ya 5 billion yukombe kama ruwaro 23 kole itojo kitagata kambuga ngamwe baremire no kuri renovatinga ngogira ngo ubona so okwandike kigamba sikuni ngo ubona abagigare abadoro bagigara how many have benefited ombona bagigare yani za street mbarara in fact to make matters worse Ugandans bakatandika no kurara street Kampala mwamara kwambihanga on record mwamara kwambihanga on record wendo chakane ningo let information kukani maano chimanya ngo people started kurara on her street Kampala. I can even look in the camera very well nenko fira wenda ni njia echo chikugambiri ngo ahabwa poor ideological setup ya NRA/NRM abanya Uganda bakatandika kurara streets za Kampala up to now wabo kwakanatambura za rero zechuye okwati mu rufura oyetorere Kampala zesha wazaguruka no guruka okutiye kumangu waguruka kakasasiro kumbari mu muntu over your poor ideological standards. They move to the right yokutugambira yabona erimu capitalism and with capitalism nicho kurebera amasta gatemba and forces of demand and supply determine ona government ogira amasta gokurwaningi hanga tugira nankaruzava amasta abantu babona abagiga nibo bagarita kurgankore amini kurgaheru otuzakurira oraga nkahamu media activist yaje ngo anga besije ngo ine petrol station zo mu Kampala. But what does that mean? If the government has got a setup yokuja ngo controlling major factors ezikweta gomuntu wabulizo kuranguna we yabaje hati omubuza besije najere ko busoro awaranza baje tukunkana kasaziro hati omusoro gwabulya higuru abanyayiganda baturikize kilo ya sukari industrial price ya 85 owanye no mjigura zinga
omusoro gujiro no gumanya zumi bibanda bya motoka bagambire motoka umwaneza kugishopingira hari umnyone wanje bakama motoka hewe yagiritaho mwihanga okugitasa mu just yakwaturuka dana no hari umnyone wanje kya motoka ya Land Rover nanka UK used ukutitasa mbaji charging omusoro gwa million 105 so with your right center ideology ne promoting at high taxation kusigamu abagiga forces of demand and supply ebyanyesiga tutwire tukudiscussinga nimbamanya na makuru yabwire bwanje so nimbaze butazifona mnonga yanande kamera program yanyu faga dihura just kare kasta wa yomba mnonga one kurara street nemirembe really kama sajiga amon have developed a problem and I'm about to I'm about to say uri muri eji no never had hope now FDC has got 2 wings yaro wing ya Katonga iyo myaka yimbari retachine yamatsuko so that is where we are going now muri ejo wing ya Katonga tachine yamatsuko mune chindi cyo rukumanya noza kucheyibese so factors ezikutwara umuntu aha street eya muhero munonga niyo yobwo konkera kwebembera munonga no businge kumanya ngo yako ni cyari kura na yenda 2 right wing ideology doesn't call for capitalism in socialism na materialism temu byamanye mishoro bwetembe ngo muri ejo na ideo no ekindi cyo wagamba cha shikari kire ya shikari wagamba industrial price also calls for tax yeje mayisangu ito bashubuzi ni tutirigera hamuramwa tokucharginga shilingi 10 ukenda ngo mushomu waza kunywejo shikari atware 10 that is also safety so that is not governmental problem or challenge nito twekaba byeretire bakushubura bari munonga ati moderator nani nyandangu hazo hendereto as I wind up na nagambire ngunyesiga atekizo bice tindakize munonga nza kutigana twashora kwantwemanya one kwa ebyo kugambisa ebyo either when basagweto mwiguto bobwebembeza abensho ese atwine population itakumanya ubu mwana naza kora ebizamu by'umwaka abimare arwo mu class zo mu ndijo twine population yari yakunkonvisinga buri mwaka gwa P1 guhumura abana miliyoni 2 gumara P7 ryo mitwaro nkatinana ne 283 1.2 million tubakumaye bagira ki aho baza ngo bintu businge nibwo kubatwara street shora mudi yagambara nkecho what yatari mnywana no basa kumujuma namwene ranyesiga kankore kujya mnywana now twine omuzire oryoko ningo muntu waburije mutezi wakaruro ryoko umnywana wanje abiragambara ngo mugati gware mariye muhogo hariyo mukaproti akaguza kaproti akayitarye yashomesa umwana yarga ishomero ayine bachelors yatawuna masters tayine murumu no endarye muhogo atina haragereki instead ura na regime yowetinisa leta mean because attack is in zikoro Uganda kuza kuwininga abina kweta VSO the conqueror of the British Empire akayinemera akuna abakwenda kwenda na kumnonga as I can relate it nako witine samusazo wa wasimire witine samusazi akaba kushoma diploma ya theology omukantibari kuyagire kuburira abari abajungu bamyangwa pana ibyo kushoma inabura abuburira bo wayi hati yagira obusungu yizo mu Uganda yamangwa abantu bino kuriye bakigute yatandikana farmers party abantu bahinga so witine samin 76 75 6 kuyatirwe kizo yamangwa ino kufunemere ikaba niyo yamudefending
yataho dikuri y'ibitara buri ka yagira kitara yabike bitara yabike ibintu byabo yabike oburo yabika umugusha ibicori so amakagabara menjara icyo banywana banje bakozire abaresero businge bwo kuza street kubagira umukibira batandukana kubiyibo kubitamisa abantu kubarije bitare kuzabya koma nkomza 89 au za nankaza sako zatandika kuchankaranya amini za cooperative union 94 base dropping. So one thing that calls for both, I mean for all. Abantu bakaba ari already bayegisire ahabwa musazi na amini kurokubara arwanise ebizibebyo. Iwaye wizire nakachaka bire karoza kopa za kofi zitu bazabanyankore kwetera na wazitayitaka za buganda za birizuriya nanka ochabakuza wazitayitaka hato kajotino indabona kandi washangira umusinjo ukabanza wagubandika tiko mabona bo kubokwenda. Then the center right, in fact abanyayiganda harugire mu politics zaba kutubuzabuza, the center right does not call to be supported akwabona abagig, that class of the bagig, because socialism yakutugambira nakuba biro byo musekendo ati shomero nkantari rikari promoting amo socialism usanga akora je nashoma abuto babire tueta buku womas nashoma katabuke nakarebera nkahati ngoyi atakareba oratsenga uri atakareba nibizuka so we nanyesiga nagambaje ngubone bizoka aba NRM akwabona benda bace bagigare then abindi the 90% ebakorere eba umusoro mwinji kubara kuchange umusoro ahari street hakureme ureba kwesi mangaruka biharwe ko yake barwa ngumanye biharwe yakore mazanya bahama nyabahama kwera kure mozeru baya ebari mnonga then korare nesibwe when the west goes to the west you come back to the street orare aha ebari mnonga uryo musibe omuyangari yawe bari mnonga amani barema kandi ogwe nowa FDC ni National Secretary for Works kandi ariyo nashobora turiyo ahashonga ya ideology ninga entekateka ninga ntwaza ya political parties buri political party nebene entwaza yayo eyer kubeyino komunda haza abanyayuganda bashimye kujetegereza bakabona kugikuratira bakamanya yes eje dini neja kututwara aha ninga eje nkeza neja kututwara aha so that tujetegereza nanangwa na turiyo tuzakuza kwetekatekera kuza umubururu abantu kubarije baturebe bar kugamba bar kugendera ahantwaza ejo ahantekateka o abamwe bajangu naba left abamwe bagirangu naba right abandi bagirangu naba center abandi bagira ni mixed abandi bagirangu bo nibenda kwicereza bagendera umugwebembezi bwa rule of law na constitutionalism abandi biciriza ngo nibenda bona inclusive abandi benda ebintu ngo government abantu bagiye kwatira tukira kurira kano Dr. Kizabesige ngwensi yitegiro mbukwatwa shubuhuriraho so those issues tuetenga kuzetegereza nibwo turatandise kumanya honorable Bobi Wine ya ikiyagamba nikirwamo nikireta okubaganisa mu munganda ninga yanashobora ideology yabo nibwo turamanye umushija nkogo for example yagira ngo abantu abakurara aha street Kampala no Businge ninga bakugenda bajwire bitanya muntu kintu cyo yasharamu iki yasharamu nico kireta so nyenda kurra wa National Unity Platform imwe aba rule of law na constitutionalism umuntu naje kubuza atejo ntugiriya shato umuntu kwaragira ati umukanya nyine Businge abana kabanyorovu ngo mbutsi Businge bo pana ona mbutsi bari umufreje ku Businge ngo bayo mukagutiyo to Businge ngo bashuruka ibintu ngo to Businge hari icyo baba nibageza ko yabaha baheza kugambe kigambe cyo kumanga ikisase mutuma yaba kutureba ngo hatshito tuyaba parliament abathingwize hato umuntu yakombaza kwijokaroga niyo bakweto murugo tokaje tukashoriyo wagumpiri
so mwerinde kugamba ha myaka yanyu nyenje akarebe kabavuze gutaho mukabaro kunyamiza obino wa kuko bagamba n'abasire bita batuzire bagira ngo kwire bwa mine bakatutera konka to kare bo muntu agunza to kwire bwa mine nkatera abatire yobaye so iyo muri muza kuburicara kandi tata unwe yabe ako kwemeraho ukashana no yihagicara mbe myakeji ni uriyo mu mbakutera oyebuza abantu batera ubwire bwa mine barahi kandi tureba batirwe bakabatera umuyaga kandi bakabara haba abantu bagambe ngamba nkeje yanyu eyo kwemerera kabuza umuntu tukashinyondo parliament wachimbwize konka no kigamba no chimauni chibi konka kuja ngwino yeto wabo so nico kugira ngwitu tubesingira at least a rule of law ekira jonjo kikozurwa abebembezi babantu kije kije cyabo kandi bacikoresa nkabo ekikukira yo kusasomye Uganda ni cyatu represent Museveni omukishaka ku Rwanda karuruka tarike akakwasizamuyaga yamanye kikusasa cyo mu Uganda mukama wako tiyagira buzaha mu gihugu shesheshagamo ubwo yareba akahuzi yakatembera abo kubaka bana bamwe natako kutunga support nkeyo kumanya ngo umuntu yazo witukazona abasa kugitunga abo bemeze bakuramyamo otyo tutabaterera karu aho kumango waza kashonye wababuza abantu bashasha wazo kuno abantu bashasha kugira bemeze bakugenda barabyamo ebyo byo turukwendera ngo tureke kutokoza nkabata ni ntekateka ngushana umuntu omera bomo takucumanya ngo nabanza kufa owakwenda kufata kafiri konkara imbere y'umuntu ari kutamu umwana wanje akashitama akakwata hitama akemera akayeteje imbere yo kureba yuko yatambi atinere tubusinji no musari me kusitama umuntu no sharamu ujyo tinyo kamere bomb and it's becoming dangerous cyo kureba itu ntija kuomora mbe ni shasha kuri abantu ba movement yobashikira intebe yo mu FDC ari umuntu ukora mu kazi na rumaka kweto gwira tina kusekariya kora mu kazi na rumota bambo yagwira abantu bene waiza kuteri ibaye hat kuba borogo tineminyago so such challenges nijazi behindukana obutagira okurgamurama waza kumanya ngo ihangara gira hamurama ningo mwe bemezo gira hamurama no bazore bo muhendo gwa batabo kwesimba washanga mwini hangari yine president uri kwesimba abantu 12 hakiri kumurana imyaka yena bakarangira including his own son hira abantu bakakwesimba ngo ntonda kwesimba nuri aho no kumanya ngo mwe bemezo twina barangiye kwesimbaho harabe abemezo ko witu o abarangiye kubesimba batakarahira umuntu hasingana nka umwishazeri urije nanyiniza kwesimba to the level of not parche kureba katumba nibesimba the national level because buri muntu kwimutse mukono muri chiko ine cyakubara rebe kitateri not kwira ideology yituka numpu no kuomore bironde byamutuma y'abantu kuba kwata hamwe kugira ngo no turabe ntumanyangu okuvuga motoka utaho kuba ine driving permit konka tuna ndabe kugena nesimu ngugamba nogo baheza kujibabuza ese kintu nikisasa kureba mishungu yiwe rabaho nyoba bakanyemerezaho 2 hours kandi tuna tujye mu nshobe area kuba ba jeno bihanga jeno yana qualifying kujya kongo yemotoka ibi ba jeno zibona butune mu yanga bine motoka ibiri steps in the genders kuba manya kuza kugira ngo kore ore modulator oyine kuba ine degree bona bako modulating abine degree so kugira ngo tashitamera uko kansinjera taro kintu cyukusasa umuntu ngo kumutere ntomi ko joto nako kuno wa mutiro kamureka kafanayo konka karo kamunyo taza nakwa nichongera usasa mbundi so ncho turi kwendera ngo general constitution kitacyo kugira ngo constitution kwene jangu omuntu yasimya kanshanjwa humuri okoresa man gawo kutamwe myaka eyo kwenda nguko guma nogera wasi yashanjo tuyabachanana yasachanana tukatkorigana ece kintu nichimaraho muramu mberajiro hata abanya Uganda obusinje batangiye kwita cyagare ndukwana mutekanisa program minyana ngo kutureba bamanye ngo obwo kureba hati politics za Uganda stanchire kuba dramatic niziretwa obwebembezi bi baba kuteka ngo nibo bine ekisiji nico kwemerera kabuzo twuka shinaka bwenci na hagira nanga kashi wo kweta nanga atambireki nico kureba umushija numugore nataho mbara tutungu umushija mazima sente zaine abujanye nakishako muroje eco toshime kucubuza hariho kikuba kitaterire
umumakaga exactly abufa mutuma no testatere wacu mwana ate ubuntu bwo yufa mutuma yabaye muno gature umwami kamagara umwami kamagara reka wakubaye gusi teka ngo ine njara no inumuru reka ture bare muru nabaro nawo muru bariyo kandi amato mwana baryo ne bagiyamaye ga umwana yo nagwo mumere ho natureka abakozi zubani bakafutebekaniza so mwana nkogwe nawe tokamusijira amatungo gawe nyensana gawe utakazunze no kuzuna baro so mugombe biti ubutenche barumu umwana wa mujoto watere utesimo umwana yo nirukanga ne mihani nizo takugetegeza atogwe nana kubisa ico gombe jonanda abamango bariyo omwana bamujya ko atarya ntonda yo nakwatana nkecuruwe because yawura ngo ine cyo atogwe yaremere basarasara katogo ke mnyobwa basara mu butunguru bateka muza masara ubwo mwana uzi unategeza neswani uzojubwe so barumu nico kureba mwene abatari muntu bahe abakwiba 10 trillion no bakweta tuyo mu ideologies za parties okuremera amaramwe gwa ukatambura bigenero bya party bakweta nico kureba wo tinsa power babitray FDC as a political party wahura nico kureba besije ayuna trying to reversing situation power ndona jata basiza bo nabina zibisere gombe besije atantwine n'abantu bajya mu magwa political parties emberankeje twino kwicaza abanya-Uganda abaryo amboza Sky TV nimwe bo kutureba ngo political parties are driving vehicles of governance in this country tiyo zakoreba ko rwana ko mu ruguryo ngusya OMDP haryo umuru ninga FDC nkaseka it is not our pride as NRM as a political party sitting party in governance kuja mutusemeriwe we are not happy because political parties omunkoya multi party politics na subscribing government ne basente ekube ine namba nyingi munonga izo ekisanje cha hwire FDC kine the majority in parliament ekene funa funding according to political parties and organization act ekene funa funding niteka ryo mwisema teka agategeka ihanga nupe sanjo nana chamanya nupe niye kutira mbazo ombarwa mimazo ba parliament abo yagugwatiri omuyihangomo masi ya simpuga leader of opposition they are fully facilitated bine kutavasinga ihanga bakatama ncho wale leader of opposition na atambura masi ya simpuga na leta report kure katukane ntureba tujya ekutugita nche kutubaganisa mutujya mutenensi yitu mbwenu mazi ya sampunga ku yatambwira karebe ko ya marwaro akarebe mbere kuzurukubi nango bundi akaba interview ndo mahando ngo kunarambirata kandi ya leader of opposition ya inemo tukaya government infrastructure ngite kandi jangwa infrastructure tukari tusaba government ya Uganda under the command of President Museveni ninge bo opposition mukusaba sitting president akwanwe ayibembi hangi ngukonkeri yo leader of opposition ya leta twenda kan umbrella katubigisire abenshi bitaba considered no girl minority report isemiye kuba considered basing on ebijurumu ebintu twakwentoranze kandi kindi omuzungu akagira ati if you are a professor you either publish or perish wabo ryo mucugombeshe byo butegeki utakumanye cyo kwenda ukaderivatinga amaramwa nuteka kufa that's how isage intrigues hypocrisy is your political parties in kanupu ugunachimanye kuderivatinga ideas zo musakwiza wo mugotinsa Muhammad Segrinya kwiza akarwara musaya jo mutamambi agire bizube byamukireho buryo mu musiza akirwa kuko fumurwa abanyankwe rugamba konka karigire Amsterdam umwirwaro yarandinga intebe atayirugret comment yeye nkamimbo wa parliament byatambara Phoenix nene kutendizo yangeri atayirugret becoming an MP I wish I had stayed as a counselor campus atejo comment rojangu tekuweyinga arebe intrigues are you comfortable no arebe intrigues is yo munup as a political party yarebe hypocrisy obugobya obyo munup as a political party atogwe yargayo akaja twoka kandi President Museveni ebiro kandi joining ojeyo wamsi nabakire akwa ine byarire ko musaya ko nimbo wa parliament ne kintu cyangu abandi nibasaba munywani wanje akwaje otingaba MP munywani wanje jona nasaba tunanyikaba MP konkana beva genye mane bahangu konko no reba ngu munywani wanje Muhammad Seginyi ine cyaribi ekindi information ni nyenda abanya-Uganda tucomagiye kurungi abanza heze topic ye yes point ye haza uhendera ryejo yes hati nyotumie okunkuchereba too much water has gone
under the bridge amizi gabire ninje munonga garyongambuka n'ipinduro gazogira umbyara ako wone bigombe by'ubutegetsi hano mu Uganda utakambuke kuza Tanzania Kenya nani because intwende bigombe bijoro maramu nkachama cha mapinduzi ya Tanzania ayagitanse Julius mwalimu Kambarage yere died akafa konke bigombe ebyari bikubaka nsobwe bwa rufutanda ke kigombe cyane byimukiri bya jina policies byatebekana democracy yarebwa yaba dependent ground but up to now aryo mu kituro aho murumba bazi because was a pan Africans but it's gombe still standing embera wara ANC omuyanga rya South Africa Julius Nelson Mandela yareba abantu ko imbaraganisa mwabantu murangi wona saba kanabira guzo munsi yabo South Africa abwenca abazungu bajamba kubaganisa mwabantu murangi weso segregation yayebwa hati no twakwemje ngo konka FDC no page abashara biza bina ideology etebekine no bundi kamagara no bundi munywano wanje point analysta ntubasa kugira itwaza abashara twabajoyininga hatoro umuntu bamutwaye ukayibizomba describing ngo tinsa mujeno mugisa muntu aripate president ayisimbe na po bona babesije nabanda abechikecho timejo yona ba yesu kwago nabandi timejo bakora bamudescribing azemo bamudescribing nko muntu atari mu defiance atakumuvingana na because bya black man activism ebyo kutebide ebyo kuzuwaza ati sati ngo numande okutebide sam kaga musanzu yarebejo yone no sense omukore ya party politics echikumanyisa kaine ideological orientation awuya rendo watu wa FDC yajatimo nyomwa describing recho yadressinga abanyamahura but you will see more and more within FDC ati zo kuba muhuruza abanyamahura ngo ebiryo mu FDC yonka president wa anti no bigambo ati no ati mbwenu tukujya ngo ninyesima atukonka ati abantu nkabo ati nchereberebere ati nchokureba nyoma ideological values zanje nka anti nintambura asreji neji because na believe in job structures meaning ngwe na rem abo kugira structures ati wajuru kanga Kampala nkanupo onyuru kanga Kampala za kawempe nkayirubaga central yono ine banembaza parliament kabazi konka si wajuru kanga no wa politics no teko boyine orukanga rwa skeleton opesinga muscles kugira nkora simbure atakagira kagufa katengeka konka waje urukanga rwa skeleton amagufa negaza kucweka ngaragara apatara munyama nusigara amutota hono kubo NRM tulishayo in structure za ground that's what munywani wanje wa anti party president general muntu agona building a structure zakaja you go slowly atonoga no kikaho kuza konka banabwa speed defiance bamwe banje baremamo no tuza kuyikiza ngweka atakuza kwesayinga kabatamushwa zatiye gasi yariba that one is no sense such rampage yaja mutekuza kubasa kuyawo muntu owechikankecho omumbere yeyi finally atna building a structures atorema abono kabeno cyo twonka kabagara ibando ku tokantwara akazo mwanya nkobu sero nkeji ukatanka structures za nkomuntu nkujya twonka ryo nani ntazogo musigaza nasangwa ko mukatoma ninga ngai ntaza no wa FDC hati ukuconnecting abantu bo tanu ko murugo ko katwakuza otumari yazo akora makuru nanishaba thendere kandi information yo kuza kumugambira ningira ngo nibasobuta mugasira kare hariyo clarification era ngira ngo n'ikigambiri wanoza ku kandi mu clarifying one yes omukaruka 2017 kumango ichuba nchetora kisigara kiriye kishuba rukwabwa kakiriyo mu deep so did not call umuntu more agomezamo ikindi icya kabiri Dr. Besige has never by the on record neze shabanyangwa muni ya agenda nagira ngo musime ahabwita fare ryatireho struggle birendingwa maybe nabasa kuba yaro on record yoro mu jaga tibesi yanye tomorrow omengwa either in a personal attachment nawe ninga personal differences mugishamunta basire more but it is never musi kazamedi bobe nyine nubi yakwa team ye nyine niyo ya promoting ekigambo more ningira yagihura ecyam heru araka kuyaherukana ko mbeno washanga no yende nkoko mucyaro
ka structures ukaziburizo mishega ninge miterere aromze go gunemje mirungi abanyankora batungira umucumanyi yukazo mitero tinyende nkoko aida no bakwendeza kwiba nota kwendeza right note kweze nkoko kuzowanyisa gomiyinji akuguze nkoko so amoni ninga wo Jonan kuzakaza kabuzo ningi banda kabuza wa NRM wa mutomeze nyencha kare agaruka yita abantu babagure ecyamere chikwenda clarify nawe n'ibintu bibiri NRM structure nka NRM political party na NRM structure nka NRM government kwala de wa define ngomu yangari yono ni nsibo nani shaba amon clarification eji wacu buzatabuza kuchigara kam kan structure NRM we have structure they are on ground ebigambo bya ebigambo byanje bya muheru basebona banyabo za ideologies zitukuganiraho yes ninunji konka zira applicable umahanga akakuzi practicing twatini hanga nka Uganda ayihama kuzomukarura ari civilian ukashanga yebembirwe general gundi akwana argeje gamba no ya mnywano wanje yabagamba azo gutwagira umukarura kafa emitwaro kinana y'abanya Uganda abo kwibakaruru rukumo rwenda kinana kusa kinana mukaga ukashanga munize shaha mu civilian ataka kwatana ngona twiga yembunda yazo mukaruko bwa cancer na itako ine bagere no basha tukumuhagira tuka practicing right ideology ni ija kubonera twatwine democracy eyitukugira ngo akaruka aterwa ukamanya ngo ihora ukazumukaruro kirunjo or veteran politician omusana we riff aine red card omusha aine kito ya but nsia owakuza kuzana nawe taine nankito nanguri yafize ingire yamwire umpira akwatana na nefre magiro kana difua atiyemerera tukenat 2016 as a case study tukarangira ubururu I stand to be challenged egomre ya mwizi ekayi no bururu omutwaro ne 2028 mu wikiti nisomwa M7 konkabutine breakdown ngoje nkaramana na police station yafuna watano manyambirizi yafuna hashatu bwe bakabi no bururu omutwaro ne 2028 ahiwaje kuga utabuze y'ubwarigi kiruhura kazo egiye gwagugam Dr. Messi Jakayi ne ubururu kashanje kiruhura district yona owabyaba awananka engineer Badru Kigundu haika y'ubururu mwenda bwa district yona so twati ni hanga nkeryo no butwa ku discussing ideology mirundi karana na bitano we are doing a lot of nothing echamane cy'abanyega n'ekitwine niwo ryo mboro utatwire mwena ishomero niwo ryo mboro utafune mbu yo kubyara naho kujibyara utahine niwo ryo mboro ijo mperukaza gira ngo ukuzo mu rifero yajiba ko rifero ngo nabayesima ngo namba ngo abantu baze binje kuraguza but that does not pull it out to be a referral okaika umwana wawe afuna accident bakujya gutara specialist wa spine niwo kuzo mu referral okwenda yombazi gwa shukari bakujya ngo tuguru iyo wasigara ngo ryo mbagiga bangesiga akwiza kaika geta gamba nongo bakamuleta bakamuto mu emergency akargo mu emergency bakamuleta remje enyonye kamutwaro mu case clinic niga kiza ngo cancer uyabanda imwe bye bicwe katsenda by'abanya Uganda abari kubi imwe mukwata mu mukuratorwo rwa NRM twino kwekora mu murimo tutakagire na muzi ideologies tukagaruzi hango mikono ryitu tukarwanisa akaruka sente tukarwanisa akaruka mu military nanka amahiminji kanyum karuru because noze ngo election yimuza twina battlefield. That's enough. Thank you. Because abanyamahoro nimubikora then tukarwanisa kurangwa abana bitu bafuna access to free education amarwaro gabaje
enjara twagirwanisa twatunga ihanga iyo abantu baterire mwe bare munonga kama abari webale munonga mnywano wanje kwaje Godwin nimwe bari ba Sky TV na bagenzi bajya bimenye napano mbwenu abanyankwe bakachorfa mu rwabo ngo ensenyesize kubinyensi yabonabona ensenyesize kubinyensi yabonabona urufumbo rw'abanyankore hazarukarumu amakuru mahango munonga meaning ensi etasomesa abana ukasanga icyaro kiri mu bantu bakuru bashomereye engineers doctors naki ekizibu kutera kigwira umuntu umwe akwa bashomereye wenka kimushasha konka kwa abashombari bingi hata bakikwata amone usanga ari engineer ugwa doctor ugwa riwa umuntu bambumba bumbarwa mu kizibu. So they say likewise political parties ebigombe byo butegeki yimo musini yo government ya Uganda under the command of Museveni president kureba ngo utarabire ngamba nyenka yari yicaza 2005 bigure nyiji byabo ako bantu mukamurye nyimo ko numweto mwita mwine kasanga mwino bushungwe mwene baba kweta bakakwasukari bakakwasu itoka jinyunya NRM yone baya kubitinga kwa nene maguto ine bwenje yo mu multi system ne yasko wanyi fight that's what it means niyo wanyeta amoni wanyeta angakwata switinka jinyunye mu FDC ukankwasa kambasa ankakachira ukantana kutuyare na Sky TV nkezi bakaranzuye tisati FDC ngesati nkazome FDC amono wasko waringa pate no wajonje itafara kuba wihechikonje kuri Godwin akwaje wamureta ninga misacho wamureta wamugita pati aho tokuza kuchuvuna na president naye akomura mu mahango muno muzano gwatuze ibinyobwa deneka ecyamhero nindekateka ngo democracy yihanganka Uganda really tutakagiranisa nkamahanga gakora ku United Kingdom nagandi ga USA nico kureba izo wochitinisa Trump bakaruka iza kumusinga Joe Biden yaiza kumusinga bamukora mukatuni kuba mukoze mukatuni bamusindika mu Indian Ocean yagayo nebiyerezo nasaziye mijere munagaruko mu White House echi cyonka nchikoreka ngo tikine paralysis omudemocracy amahanga garyonga singa barizi hatabona bo turukopaho ngo democracy yabe ryo mubateka konkatiya Trump ari nasaziye mijere mbamutamko mu Indian Ocean bamukora muzakatuni yateye njizona n'amagufura akagacu munayendaga ko mu White House kandi akaruka musinjere swatiya Uganda ni hanga that's why ubona binizo ma P5 bwiro bakababuza ngo why is the crested crane standing on one leg on the Uganda coat of arms which symbolizes that Uganda is still a developing country ni agere cyo jyaro mwichize all political parties tugita man gitu tubo muntu omwe ensona yero tugerere tajipini ngacu gombe kimwe ento ya Uganda meza magurabi twenda tsemerwa mu yanga ni 7 twari yango mbi mwana wanje wakazo ngere bigambo bwose yabare na bagenzi banje okutwatandukana bokurga kutandukana anabara kutureba bakatoye hanganda umugambo mu kuco bituma akabakaguma aho batureba aho ukunda TV yabo kuko wacufumu mbagira ngo wakwaticha umuryo mukama akwataraho nakahoshoke tagahosoka so mwana mugendera abebembezi ekine cyanyu waba nogendera umukibina cyanyu mbirumu niwe yebuze ko bakushurura kasigara we nkaba kakureba hoki because neki sasa bible negera umumfumu mbagira ngo neki sasa kwesi gotara kwesi go kirinkeri nurujunzire umuntu wakwira karuru okoko yo kuruga kagongo yakura no genda no za America kopa yebi ebibi ukabura kopa yebirungi ukabura kumanya ngo president Museveni ba America abebembeza bemuhingurize one bahindura umusinge peaceful na karuru hati yo echo katsigisirwa ukakopa yo okutera katuni Trump just that ukabancho ware echo kutwarwa murabo ukashangana barya ukabura kopa kunabenga ukakopa kombe ngumunenji abucho nakopa yo muzembi kaneza twara heru kopa yo muzembi mawiza no gombye kurya bwemitwe ate sabantu yibugambo rumeta mbeje saki mbona mutakarebere inshobezo yo movement nimwe mwenyine mbanze mweshuje tandikira umuntu andije urebe kuba cyako yemerirota ideology yawe utandikire neya
rero bone kujuje ko mu kigombe eko ataranemo ebugambo byanyu bibi n'enyigisa yanyumbi ecure mutuma y'abanyuganda batandika kuca mu kubi politics zaba ko muzano mu batwara mu icyari gama ngo twasiko waringa n'umushisha sente zo munyihanga omumbwire bo correctingation mukambuze cyo kugamba imwe mbriefingiro mukungura nkahunama numutana bariya amukuja ngo bakabaza baraga kandi we sente none yasheza kiwano kunde kigombe cyane mwe bana bari kutureba okugamba samara kamahango titwe naba ngo kutureta ro kushoti twenda wakati nyange yazarisha nabakunda display image yankorera bana John na kwa situ waje ndakikibira mwami mishaji nawe nshogu kubasima moderator n'abapanitse bagenzi banje kumwenza kugira cyo gusasa munonga kuganira ugamba hamutene mbarira mwami Jonani abantu rimwe to erinde ninshaka icyo barakubuze utakine ansa yacu ikindara ideology any political leader who is not ideologically oriented is a potential criminal. True. Nyina ntigarike muri nyankore umuntu utaina ideology wena is a political person umuntu wena ukwenda kuzonja ubutegetsi kana politically or ideologically disoriented is a potential criminal. Mubanya kushuba ngo nyankore rwabakari mubanya kushuba yes nova ko bagarutse abantu byo mwami nore bucaguranya rinagenda nakora sectarians nibo bari bombe kera habishuba no batakire namatsuko ideology tekuzambi utegeke honga neza no mbintu byo ne bitukora cyabanyakatoki barakora cyo bakuristayi barakora cyo basaramba barakora so uko twaze ikintu cyabo gumusinge gubombekireho ni ideology yabo so mbona tugaritse yo hansi bombe bina bitu byo butegeke tugaritse ari ideology tereke kutwarwa wevu ukashanga ikintu nacyo girinci kutwara embu yiwe kubana kutwara nitobanya abanya Uganda twerinde tagaruka kutera ubururu bwa sente ato wa political analyst twerinde tagaruka kutera ubururu bwa sente ako mwebembeze nkakamagara unsasoro kusi cyo kurebera we kikamagara kamagara para sente za sente yazubahereza nguko kuza yazubaha nyinshi atari mutije ku mbunde cyakozire ahubwo kubente bijya kajugura so twerinde kuziriya akwanza tutakuzine mbarira so mutwara batakozire tumbuze Jonani katakuterera karuko kuba kansara haruki naza kwatatugaruka mu kamwankangurize so ticerinde kandi gace twerinde kutera karuke cya muheru iki kigambo cya muheru ikigambo cyo nyankore abantu mbakemeraho ushanga contestant ya MRI speech ya shahibiri icyo tunategereze cya muheru icya muheru no kutera mu cya muheru naretsiga miliyoni 2 muzubaga okay icya muheru nareta soda icya muheru munonga muri program nsimo munonga management na staff ya Sky TV nobari kuma muri ha irakari abantu indeed na Radio 5 nobari munonga bari kutereza platform yo kugesiza abantu nobari munonga rukunde je yongere guma nobari munonga akoraje Edwin sitting in for abaho Paulo ahabwa ukubiri kandi nimbendeza ikiro cyurungi nimanya ngo umbigambo ebitwabura cyuwayihamu konkaniwe ahori genda urebeke ngo wagira icyuwayongeraho ahakombeka ihangari yitu ihangane ryawe ihangane ryanje ihangane rya twena triya FDC triya NRM triya NUP triya M7 triya cyaguranye triya BSG triya Power triya Amon triya neriyitu twena ntwetenga kureba ngo twaryombeka kandi yaba ihangariya ryitu twena Sky TV irakari abantu kusemugunu murundi akoraje Edwin urare kurungi ebiti bitekateko bya TVG kureka neby'abantu buntu Sky TV irakari abantu hata itansi kutesa keina di mulo kole bisana netiro di mulo kole sirina kufana nanga kubidwe mando lyo kumanye ndi mulo kole sirina ngato kusoka gwa rubego kakasenti ndi mulo kole ebyo byachuka sitoleze biwemeza komada kati twachusa ibyo kusiuko
kakata kalungi ne